Zamling kangsar shube pyoki keyik rikshungdang nangchö la tonang nangken changma la ngato dile shugiyo. Tiyan taring sheldun tungdung chik kena batso la ngoto shuya yin. Aja tabarla एउटा छोटो प्रार्थना तपाईहरुलाई परिचय गर्नेवाला छु र I'm about to introduce you a short prayer. This is basically a prayer to Manjushree Buddha, or I can say Buddha of wisdom. A short prayer for your reading practice. Bao rat sa ta cha tingbo che la data da na den che den. You must be wondering why all these words are written in different colors. Because if these two are of different colors, it means they are two independent words. So in English you have space between two words, but in Tibetan we don't have. So for beginners it might cause obstacles for you to know from where to where is one word. So I'm using different colors. मैले विभिन्न रङ प्रयोग गरेको छु ताकि तपाईहरुले बुझ्न सकोस् यो एउटा शब्द हो, यो अर्कै शब्द हो, यो अर्कै शब्द हो, किनभने नेपालीमा चाहिँ दुईटा शब्द छुट्टा छुट्टै लेख्ने गर्छ, तर भोटे लिपिमा चाहिँ सबै जोडेर लेख्ने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो विभिन्न रङले चाहिँ योहरु भिन्दै शब्द हो भन्नुको लागि मैले यसरी लेखेको छु। बाओ रात चता चा डेंगबो चे ला दता दा ना देन खा यता क्या डेंगबो खे दा खे का यता क्या खिको की माओ खा यता क्या डेंगबो खे ना केन रा बा रप हा नारो वो दा वे सा डेंगबो से रा सेर गा यता क्या किको गी सा गी चे देन खे की केन रप वे सेर गी चे देन खे की केन रप वे सेर गी। चे दिन करुणा भएको करुणामयी चे दिन करुणा भएको करुणामयी compassion, having, possessing, endowed with, bestowed with, and in English Chedin compassionate ones. Chedin kayata kya dengbo ke da ke नेपालीमा भन्छन् चाहिँ करुणामयी हजुर। In English, compassionate ones, you, kerang, ke kayata kya kikuki, kayata kya kikuki, करुणामयी हजुर को, you, and genitive की your, of you, your, के की माओ खायता क्या डेंगबो के ना can wisdom, करुणामयी हजुर को ज्ञान
wisdom. Ra ba rab uttam gyan. Uttam gyan. Compassionate ones, your excellent wisdom. Compassionate ones, your excellent wisdom. Kenrap hanaro o da sadengo se ra ser veser. These two syllables make one word. Veser, veser, light, ray. Veser नेपालीमा करुणामयी हजुरको उत्तम ज्ञानको किरण. In English, light, ray, gayata gyakiku gisagi, by the light of your excellent wisdom. यो मञ्जुश्री प्रार्थना हो. मञ्जुश्री माने जस्तै हिन्दूमा चाहिँ सरस्वती जस्तै बुद्ध अफ विस्डम पनि भन्ने गर्छ. मञ्जुश्री बुद्ध. बाओ दा गातक फलातला लानारोलो हाकिकु यी ले थाक ले. बाओ दा गातक बालातला लानारोलो हाकिकु यी ले थाक ले. Takikuti masapchu mu ka muk. Masapchu mu na munpa. Ra ba rap bao sa la sel na sa ne. Daklu ti muk munpa rap sel ne. Daklu I, mind, daklu of my mind. Daklu of. Every time you see hakikui added after a syllable, it always shows genitive of I. My mind's मेरो मनको ताकिकुती मासप्चु मुगा मुक तिमुक. Ignorance, तिमुक. Ignorance नेपालीमा अज्ञानता. मेरो मनको अज्ञानता. Masapchu mu na munpa. Darkness. Ignorance is like darkness. Mero man ko agyanta munpa andakar. Agyanta केही नजान्नु चाहिँ अन्धकार जस्तै नै हो र अज्ञानता अन्धकार. मुन्पा darkness. Rabba rab is basically intensifier. Rab bao sa la sel na sa ne. After getting rid of ignorance, which is like darkness, fully, completely, after getting rid of ignorance in my mind, which is like darkness, completely. मेरो मनको अज्ञानता जुन चाहिँ अन्धकार जस्तै छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले हटाएर बाओ का
Bao ka. When we say ka, ha sound is already there. So additional ha will make no difference in the pronunciation. र bao ka. हामी जब का भन्छु नि का भन्दाखेरि हाको उच्चारण अगाडिदेखि नै छ त्यसैले गर्दाखेरि लास्टमा हा छ भने चाहिँ उच्चारणमा केही भिन्नता ल्याउँदैन भाव का दाङ दाङ भाव सा ta na ten bao cha na ro cho sa ch gao sha sep chu shu nga shung la sep chu lu ga sa luk ra ta na ro to ga tok pa yakiku yi ka dang ten chu shung luk tok pa yi bao ka words of Buddha. Ka basically it's words meaning Buddha's word. Bao ka नेपालीमा भन्ने हुन्छ वचन बुद्धको वचन दाङ and Buddha's words and बुद्धको वचन र bao sa ta na ten bao cha na ro cho sa ten commentaries Buddha's word and commentaries बुद्धको वचन र वर्णन गाओ sha sep chu shu nga shung text thesis shung la sep chu lu ga sa luk tradition बुद्धको वचन र वर्णन पुस्तक अनि रीतिरिवाज tradition Buddhist texts Ratata naroto ga tokpa yakikui to understand Buddha's words and commentaries religious texts and tradition बुद्धको वचन र वर्णन पुस्तक अनि रीतिरिवाज बुझ्नुको लागि balata la lanaro lo garata da danaro do sa de lo de. So these two syllables are written in the same colored meaning. These two syllables make one word. Sapatapa panaropo ba sa popa. These two syllables are one word. Hakikui of. Lode pope sanatana nga nang wa satsata cha la chel dashap chudu gao sanaroso la sel lode pope nangwa chel du sel lode wisdom ज्ञान सपतपा पनरोपो बासा पोपा आत्मविश्वास यो पुस्तक बुझ्नु सक्छ भन्ने आत्मविश्वास पोपे जहिले पनि पछाडि हाकेकोले चाहिँ को काम गर्छ आत्मविश्वास को confidence wisdom and confidence pope sanatana nga nangwa feeling of confidence
Nangwa. These two syllables are written in the same color, which means these two syllables makes one word. Nangwa sa cha ta cha la chel dasha chu du kawo sanaro so la sul. Gyan Atma Biswas ko भावना दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दैछु. I pray to bestow on me the feeling of confidence and wisdom. ज्ञान आत्मविश्वासको भावना दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दैछु. Okay, so Bao ratata cha cha dengpo che la ta ta da na ten kaya ta kya dengpo ke da ke kaya ta kya ki ku ki mao kaya ta kya dengpo ke na ken ra pa rap anaro ho ta we sa dengpo se ra ser gaya ta kya ki ku gi sa gi che den ke gi ken rap ser gi che den ke gi ken rap ser gi Bao da ga da palata la lanarolo akiku le dagle takikuti masachumu ga muk masachumu na minpa ra ba rab bao sa la sel na sa ne dagle timuk minpa rab sel ne che den keki kenrap sergi dagle timuk minpa rab sel ne Bao ka da nga dang bao sa ta na ten bao chana rocho sa che gao sha sep chu shu nga shung la sep chu lu ga sa luk rata ta na roto ga tok pa yaki ku yi. Ka dang ten che shung luk tok pa yi. Tse den ke ki ken rap se gi dak le timuk mun pa rap sel ne Kadang tenje shungluk tokpa yi balatala lanarulo garatada danardosa dosa patapa panaropo basa popa hakiku ipe sanatana nga nang wa satatacha la chelda shapchudu kao sanaroso la sel lode pope nang wa cheldu sel cheden keki kenrap serki Dak le timuk minpa rapsel ne kadang tenje shungluk tokpa yi lode pope nangwa tseldu sul. Sine ani यदि तपाईहरुले केही यहाँदेखिको फाइदा हुँदैछ भने लाइक इट गरिदिनुहोस् शेयर इट गरिदिनुहोस् आफ्नो शाखा दाजुभाइ शाखा सन्तानतिर यो शेयर इट गर्नुहोस् उनीहरुलाई पनि धर्मप्रति रुचि जगाउनुहोस् तिनै केनाचो ल थुबेसुकी यो ना लाइक इट नङ या पे मिसी गेलछम बरे लाइक इट नङ बाइ ना छोक्सी छमगे ल यो पे अनि पेचा लोकते यो केन छङमा ला युट्युब दि न्यपकिरे तिनै चेचे थरिङकी tinda di dia chamshagi ani sensi nang bala thuchana